Agent 540! Napalabas. Inserek ni Glory ti anak niya diling kasmay sa babaw na iti balay tibak ng alakay. Alalaan mo't adagos niya diling ti sweldo kuman ni Girlie iti makabulan. Iti may sangal daw. Pinagsuot ni Glory ni Girlie iti nakiting a short pant ket kalpasan dayta. Nagpailot ti lakay ken ni Girlie. Iti met sa balya bangir nasiputan ni Leonardo ni Boyet ang nagsipdot iti pitaka. Ket iti daytamot lang nga kanito. Kinasarita mo't ni Leonardo dagiti street children. Itagagayem, denggen nyo tituloy ti serye tayo itaalawas iti drama tayo anapaulwan. Agent 540! Sir, sa dino ti kunayo papanan tayo? Basta sumurot kayo kanya. At napatig ngay bagat kani paramid ko kada kayo. Kasunod saan kanya sumurot? At kada kayo dayta. Pagsayatan ti bagat kada kayo. Tapno saan kayo niya dalatan dito igit ti kalsada ngagtamtambay. Sir, saan kami na sumurot kan ka? Next time pare. Pare ko na nakit din kanya. Pumanaw kan. Makasinga ka launin. Girlie, kursunadak ti panangilot mo kadag iti ramramay ti sakak. Talaga anagin awanak. Sir? Agpaklubag di ti bench. Ilot mo ti bukot ko. Nasakit ngamin. Ala, ilot na kam, Girlie. Sir? Wow. Mayat. Talaga analaing ka. Agyaman na. Aguray ka. Nakasursurwam nga agmasahe iha. Ha? Ninanang ko, sir. Kanayon nga min ngagpamasahe kanya. Kasta ka day? Sir. Isuti na kairuamak. Ala, di ka unay dumistan si kanyak. Umasidag ka amangilot iti bukot ka. Di kagbabahin. Ha? Ala, umasidag ka iha. Di yu igaman tilupok. Sorry. Jageng gagara. Kaya't ka lang amain nga umasidag kanyak. Gaw atam nga minti bukot ko nga ililutan. Nabanugan ti imak, sir. Kasta ka day? Sir. Naktanganan ti imak. Okay. Isardang mo pa lang, iha. Agyamanak, sir. Mabitlaang. Mapanak lay kusina. Mabisain ka? Mawawak ngamin, sir. Sige. Agsubli ka dagos takayat ko nga ginistoryata. Kayat ko. Masayat ka dito'y pagtangak. Diya kayat amarigatan ka iti trabaho. Umay ka, iha. Ha? Apay, sir? Saklutan ka. Ha? Di kagbabayin. Kasla amanak meten. Kayat kasaklutan kas maysa nga anak. Sir? Di kagbabayin kunak manan. Ala, umay kan. Sige, sir. Dayta. Naglagan kagayam, iha. Sir, nakababain. Pagbainam ko Sir, diyo ko aprusan tigurong ko. Anya ko Sir, di nakarakupan ni tinairot. Pangaasiyo. Sorry. Nagagaranak lang, iha. I'm very sorry.
Jay lalaki arimar iti silid ni Sir Sheldon. Padak mo't lang nga ubing. Nakapanawan. Anya tinaramid na iti silid. Girlie? Ni, da kayo mo't gaya manti. Nakatakder ka matlatan dito salas. Apay? Adda nga min nakitak a lalaki ang nagapo iti silid ni Sir Sheldon. No anya man tinakitam, di mo ikaskaso. Tila ang trabahom ti aramidam. Wan, auntie. Nakitak mat, saksakloten na ka ni Mr. Sheldon, idi kalman. Wan. Amom. Manmano nga aramidin na ti kasjay. Italaan nakitak anang saklot iti babae. Anya ti kayat jo asawan, auntie. Ha? Awan. Lipata mo timbagak. Nailawan ko laang nga imbaga. Anya? Ala, agtrabaho kan, girlie. Una ti silid ni Mr. Sheldon, ha? Kunak no di ka nagawit, manang. Pinasyar kayo laang kininanang. Nasingpot ti amo kalakay. Pinalubusan na kamang pasyar kada kayo iti may isang aldaw. Di adu nga rudan ti kwartam. Oh, kapaya nagsunay ka. Naala amin na ninanang ti sweldok iti makabulan. Anya? Iso pasensyakan ading. Awan ti maited ko kan ka akwarta. Anya mutan? Sana bale. Tasigon kin Auntie Glory, idulin ka nun ninanang ti kwartak. Nasayat nga rud ano kasta? Dumawatak tulangan kan kuana? Uwan ading. Kat si kangay, adda kwartam? Apag isulaang ti kwartak ading. Sige, urahin ta ni nanang ta dumawat ta iti kwarta. Uwan. Intamam mo't agpasyar. Numakala ta iti kwarta kininanang, agpasyar ta. Uwan Mangantay tinayimas, manang. Ha? Addan ni nanang? Oy! At dato'y wala na anak ko, ha? Agmano ak nanang. Ando lang amin dito. Baknang kaya. Ha? Awan kanyak dayta mano-mano. Kumusta kayo nanang? Kastoy! Happy ta. Ado ti kwarta. Dumawatak mamat iti sweldo ni manang. Anya? Ang kami agpasyar kini manang iti kabisera. Anya? Agpasyar kayo? Nanang. Mabiglang. Apeng, ngadna ka dito'y balay, ha? Girlie? Pinalubusan dak ngagpasyar nanang. Anya? Iso nagawi dak, takailiw kayo mat. Ay, nauganda do'y balay. Nanang? Agsubli ka ni Jayanti amom. Sayang tiyal daw mga trabaho. Pinalubusan dak mo titi may isang aldaw nanang. Wenmat ngamin nanang. Rest day na. Ala. Ikanda kami niti kwarta, tayong ka magpasyar. Awan kwartak. Naibusan. Anya? Agarle. Nangag mo mat siguro dyan bagak iti kapsat mo asursurando. Awan kwartak. Iso nga'y kanak. Awan ti maitud ko nanang. Ten nalayo mo ti sweldok iti makabulan. Anya? Nanang, isardang yu kuman ti panagin inom yu iti arak. Makapadakis kada kayo dayta. Hoy! Didak bibiyangan na. Tabiyag ko daytoy. Malala, aglisi kayo iti pag na takayat kunti maturog. Aglisi kayo! Anya ter aramidon to'y taong grasa dito pag-isistambayan tayo. Nga rod. Sapay nagdungrit. Papanawin tayo. Anya ti aramidan tayo. Mangala ka iti sanga timba adanom, poet. Sa buwagan tayo dito abagtit.
Pangalak ngay kumay ti danom. Tawa no, dumawat ka ti dayjak karwasan. Sige, urayanak dito eh. Hoy, bagtit! Hoy! Pumanaw ka dito yung teritoryo ni. No di ka pala pumanaw. Agdigos ka na dinauras. Hoy! Kani, at tuwin ti sa ating bata nom. Isabwag mo kin kwa na. Sikan ah. Huh? Apay, mabutan ka. Mataw. Pimanaway, nasaan na nagtagtagare? Ngarot. Hala, ayabam dagiti kakadwa. Taag sayop tayon iti rugby dito eh. Sige, Kani. Naglawat silid ni Sir Sheldon. Jack malmalpas ngagdaldalos. Punasak ti lamiseta na iti abay ti katre. Nagado a kwarta. Nakaparabaw iti lamiseta. Sagsasanga ribo. Girlie. Sir, agdaldalusak dito silid jo. Abaya kesla mabut butang ka, iha. Ha? Saan, sir? Kayat mo, ti kwarta? Ha? Mangpidot kalatan di dalam isitak. Uray manaw. Anya? Barya lang kanyak day tamakit kita masag sa sangaribaw. Ala, baka kalatan. Saanin, sir? Di kagbabahin. Mabit lang da syakon ti mangala iti paragen ka. At to iti inimaribaw. Kukwamon da ita. Ha? Kukwamon. Sir? Amaw ka ti may papan iti sweldawm ti bagam. Agam di ka madanakan. Tay padawat ko da itakan ka. Sabali lang di sweldo. Anya? Ala, awate maun. Gumora ak, no di mo awaten. Nagtakal jay bulan gani. Ayan ti bulan niya ibagpagam. Dahil taman eh. Ang dadi tabay mo. Epekto tayo ti rugby, men. Huwag namat nga da bulan iti abay mo. Awan ti bulan. Ano, kaya't mo, agkamatay ti tao, but nyan tayo da. Sige, mayat. Arami doon tayo da. Hops, agurang. Jay dungrit at taong grasa. Nakatugaw man nandito yung teritoryo tayo. Papanawon tamanan tayo ta. Nagalasti lang na. Umay ka nga ron. Ay! Pumanaw ka dito eh. Nakatek na ito iti rugby. Jaklatag timtimag. Aramidin nyo ti kayat yung. Girlie, Apay, Auntie Glory. apay anak kapantalon ka. Saan akayat ni Mr. Sheldon day taasuot mo? Ha? Inkasukatan. Ni, adday tan di or-urayan ni Mr. Sheldon. Ha? Awanin ti sabali nga or-urayan na. Iso ama siguradok nga iso daytan. Siya kunti mapan mangilukat itigge. Tain kasukatan tapagan anay mo. Pidaragsak na gani. At iti kwarta. Magyaman at. Sige, panawan kan. Mabait lang. Apay? No da mamumpay lalaki nga ubing, yag mo kanya, kway.
Ha? Reglado? Adam amok. Okay, namnamag dayta. Wan, urayam, taitugot kunto ditoy. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Kagayam di uliwan adenggen, tituloy ti serye tayo itaalawas, iti drama tayo napaulwan. Agent 540 insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bulyeser ken itimot direksyon ni Mary Jane Castro. Sound effects Isagani Boy. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay